Ranije Čete Čačak, a sada i novija, mlađa navijačka grupa Mean Machine prate fudbalski klub Borac iz Čačka. Poznati su njihovi okršaji sa kraljevačkim kasapima, a imali su sukobe i sa najjačim navijačkim grupama. Čete Čačak. Mean Machine. Cause we got nothing else to do. Lots of skinheads through Scarstaroos, grumpy coats full of trouble. We grew up on the dead streets like a thief full of dreams, drinking beer and forever blowing bubbles. Yes, you're passing by, but we are still about against society and all that crap. This is our passion, it's